27 along arnikang samabirta thanbang sami bismai disopi non birta thepipen arjitha Pinyamrang constituency ka parlo taseng pathua klamalong BJP mass winning program kidengpon Nizangkar Banglong jur keneng ka parlo taseng arong pathua klamalong mass winning program kidengpon Labang sa program kidengpon along aluhi ka chup hapon aluhi aman pen nagajitong dun CM Dr. Tuliam Ronghang lapen MP Amor Singh Tisu lapen MLA Rup Singh Teron lapen Amrang constituency EM Rena Terangpi lapen Hamrang constituency EM Mongol Singh Timung Atum chitong dun lapen Ronga Saratum ta chitong dun si Mayar Dipipon Lapen labang so amay long EPHLC lapen SDC lapen Congress atum pang room petpen surihini sose atum BJP long joining dun Lapen na ke hai CM tami taseng arong arara tuma phantami kaching thur our site tami nang pipon pupusi lamchak chipi dikang Hamren ben Dhaniram Ronghang News Text Report B News 7 non birtang tonpen arjitha Congress lapen EPSLC lapen ALC Anami ko leadership lo साथ है रोंगिया के हाय मोहम्मद कांग्रेस आमाई फुबारी वाला गया कि निकलो देखो निगन के थोड़ा करो आलंगी आमरेंग कॉन्सेंसी तीन पे जियो पे पिंगी नरेंद्र मोदी के जब पार्टी बीजेपी पार्टी मेसेन को लासरामा था पे नालांगी माथा केरला पे लासों के देख कर चो lapen ke Sambosing Thangcho abali ASC District Committee Finance Secretary da Ajli Pui alani 1986 lani ke bawah abali ma EM no ASC President Marinda to cuman dua ke hai alani dua lapet lo setiap yang ia bagianani proses parti dan open ini BJP parti lo yang lapet kan juga bang tu lapen apa kita Robinson Bangcho abang ini PSLC yang nago labe nampak ada itu orang kita ngomong bahasa timur pakai hai alam ni ke lada jadi bagaimana lo alam ni awalnya ke sana labe ini pembangunan Kongres orang dumai pula lalu itu lagi bangun pen labe penghantung kelar anam tekong pen kelar Nakatole parung pen bang suri suse abutas lape datang mana bang suri suse lasi aso kita impon lo ile to mana cetong don juha dia to kapahai penalang ile lamca je diri haidet na film dia joring koi pen kace so hola so handbrake 1986 pen rock handbrake amen pen laso kio pen kita angkat ya tum no pe potong dulu nasional hasilnya ni hele pinter ning terlihat pentrasapen parlimen menuju ke damtan hempe kalau mau putakan yang jatuh artikel 244 ya putah waika trasapen kadang jatuh dalam tu Omar Singh disal ke hari MP lapen ke West Kardiang Bharatiya Janata Party amai thu roti bhar ke hai lapen gele komda boy thalang soimele rupsing koron ke hai local emisi mate Kardiang Thomas Council EM Rina terang ke hai pi EM Mor Singh di ke hai lapen ke Kardiang Thomas Council Deputy Chairman Abhijit ko ke hai lapen ke na cetong montho da along local emisi da soje konsensi hasilong bhara hai kopri konsensi bawan dumara hai lapen ke abari IEM lo ile to spokesperson cuman ro ke hai pendang lo ile to kacing online BJP othik kan ani do ka petir abang tu abari nai abari je Kardiang district BJP yang mai Jumate nongge alangi Assam State Small Scale Industry Corporation awai chairman Urundra Agahai Pendanglo Mohila Morcha Juha Morcha
ST morcha, minority morcha, OBC morcha, local committee, pendanglo, pida, SC laben Congress laben FSLC pen, claim rapiat na pabang-pabang bigedaan, laben eko burung epay burung, laben ke wawasan kahai pengedaan, sarpi sarpuri soyan GDP, apang sila gompa, dak minggi kenalno, dak pasero kenalno, lagi minggi kopaiwa, laben neletu, laso warsai neletu ekor neletu empat, suri-suri akan patik lekoro. Ye CNN NBC itu lasora saya dan kemenji hoda rom nihatu kita menggelar keciksa kencengno hoda agak terang saya dan nangtum keklaim dan pusi hitung bhat adam tak alwi nak pijang numlo hitung tak proses lo lagan tua dengan ini cecaro kena pergi kampang cengno promon kampemo membuat mulai tu membuat mulai lasi ini cepat ameda bahasa timur kehai itu alam itu tim benar mundur Kongres ke doa itu cewan kan pilih PSLC puno SC puno alam itu bertahu oleh bang suinya bang fuang jatunggang dan pilih dah orang memilih kita pada parti BJP parti tirtheno abhai ke orang naya parti ke lake BJP parti hidup itu tirtheno lapen ke dake भारत गंगा में से थान फ्लो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के जन पूरा पार्टी बीजेपी पार्टी हिंसा के पूरा पार्टी बीजेपी पार्टी जाके कार्डियन नो उन तेरा क्या है उनकी बहार क्या है अमर सिंह जी सा क्या है पेंशन नो दागी ने तेरा पिया पेन के दाग अमर सिंह जी मो वपन दाग कर तुम्हारा खता हमें कर दिया लोगा असली के हाथ के पूरा पार्टी tinggal di alam BJP parti alam pilihan itu dan yang rakyat dan kerabat bang dia tumpang anosi ini anosi pilih tameda ini tumpang ketegang dia alna ini tumpang alam pilihan alam pilihan asal cuy so asal nama kali mana tumpang ini ini cuma mana ada sayang deh ambil konsensi alam bogar pencenok kimalan pencenok Semuanya tum, dari tum, dah cuma tumbo, latihan kita beri tumbo, longnya kota kelongnya orang kusiku. Buktinya kemana lo? Dah kelongnya tumbolan, nasi tanda kondo, mana tumpang, dah kita orang abari macamnya abang situ berpinkan, dah kita orang dah lampu koran kita pencengno, dah kiri gending pencengno. Langsung orang kedua nak tuh paham, milih longnya kota cek lojong yang bangpen, akhir itu yang dibuat promosi anda kalau, longnya pun, koi, long, ahawal long koi polling station tu, dalam koi na polling station bang juga tentang MP election ke thom dengger empon darlo, sita non, abang ke jitu nitum na, kebang, langsung perang name, cuhola dak joining lo bang. Suri pribad abhai ke tujuan niklo 23 Desember jeklo chunik katuna chini lo hada dar ong pulong jong niklo tasen yo kopi ni si kami koda bang suri ni susi abang buang piatu Kongres la pen PSLC la pen SC ben ji open ini dak BJP long na chupa bu nasi non ke bang je election na bang ke da bang ke ong dung obut pen ratum akhir jume nang pun pen cara itu dum kusi alal tame ame thang alam pen rakan pachini lo pen lam chakana sala border ke da yathing pila olang do chumang chumani mang lahai tum phan ke ni tum ke net lo nang dai nang lo yong sidolo plong dang tum social media lahai thengpi ke pondo plong nang pachini no dog jir pen nang pachini no la pen video ta nang pathai no la pen SP pan hukum pipo kapen epi phan kang nang ye phan ili order di ante pini berta lansing toni konglo domi thakmi kurbantu kardon